Dostlar, bu avtorынок Қарақол 7 январь 2024. Ушул жылдын алгачкы видеосу ушул жылдын. Так, бул өткөндөгү A6 400 экен. 400. Бүгүн унаалар бир аз көп, киши да көп экен, достор. Так, 8 Outback, левый руль. Жакшы иштер, жакшы жөнсөктөр. Сен чыгардың бу? Так, газисе экен. 280 газ бензини менен экен. Варианттар бар дейт. Номерин жакшылап көрүп алалы. Перицаларың канча болот? 260-ка колго кеткен, достор. Так, 12 миңге Camry 2008 ке. Бүгүн ичине кызыктуураак, мына көп. Так, Passat баасы жазылбаптыр. Бул жерде да баасы жок. Баасы жок. Так, Mitsubishi Charisma 98-ге 170-ке 1.6 экен. Белорусский номер менен. Golf 3 230-га. Акыбалы biraz бар экен. Так, бул 175 экен. Golf 3. 210 350-ге 2 экен, 96. Биринчи жылы париктердин бири да. Так. 88 жылкы 150 экен. Есть варианты дейт. Номерлери жакшы көрүнбөй калатса, достор, мына. Кимге кызык болса. Так, бул C4. Универсал 350-ге варианттар бар экен. Так, бул эмне? Jetta же Golf бу? Jetta экен. 90-жылкы 170-ке. Номерин көргүлө. Акыл болмен экен, ручкалары улардыкы полезен, баарыныкы эле сынып калат. Мунун баасы жок. Merz 124. Шпаклевка 200 миңге экен, 88. 200 миңге 88. Элестете досуңар. Так, бул жерде да подъездка 124. Бул 89 экен, 180 экен. Кожаный салон. Мында да бар экен анча-мынча. Так, мунун информационный кагазы жок экен. Так, Mazda. Объем 1.8, состояние отличный дейт. 170-ке. Отличный состояние экен деген жазуусу боюнча. Passat
Passat 170'ke 91. Покраска керек, как обычно, ручкалары сынық. Passat'lardaki. Audi Селедка. Люгу мененкен переходка 90 мыңға. 2 куб. Бірақ 90 мыңға тура эле келеткен басы. Мына бүгүнкү базардын эң тура коюлган басы ушул Audika. Бул жерде басы жок экен. Так, 45 мыңға мына Жигули. 06, третий, 06, 45 мыңға. $350'ге 95 плита. Hem bu Yeşka dostlar. 350'ge bırak. Bilmiyorum hani. Su içiler olsa alsanızlar olur. Tak, Mazda 6. 560'ka. Universal. Nissan Almera EKK dizel 360'ka. Qaysi? İdealda. Dostlar, Venta suyucularga 290 mingga 94 1.8 mono состояние zınk deydi. Чехолдору менен салон таза экен. Эшигин жабылганы. Мына жакшы жабылат экен. 290'ga. Мынакей. Жакшы экен достор, чынында эле. Чынында эле жакшы Venta экен состояниясы. Номерлерин шашпай көрүп алсаңар болот. Так, бул жерде дагы эмне? Subaru 565 экен. Турбина деп жазып коюптур. Турбина деп туура жазылыш керек болчу. Sol крыло сүзүлгөн экен. Демия. 400'ga. Kaçtılar? 200'ga eкен. Объемы 1 eкен dostlar. Mexanika 200'ga. 3 eşik. Kim ekonomist değil. Maşına qarasa, Matiz'den başqa dese, şunu görsenger bolot eкен. Nomerleri göründü. Nissan March 280'ga. Nomerleri tak, Audi 80 V4 92 2.6 eкен. Bazar жоқ 260 variantları var deydi. 2.6 olsa puşkalı eкен. V6 V6 V-образный.
Шелдингтер менен. Жақсы екен достар. Так, bu третий Passat 240-ка. Қайсы ба? Таяқта тартып қойсың ба? Қайсы? Серебристый. Эмне, серебристый? Азырақ. Так, Audi. Откуда она? Audi Q7 трехкубовый дизель екен, басы жазылып отыр. Так, 450 УАЗ Патриот. Кыргыз номері менен 450 Hem bası özüne tuğrala. Номерлерін сұрап қалғандар болса, пауза қылып көріп аласыңдар. $39 260 98 екен. 2.5 состояниясын көрдіңдер. 34 сұрағандар, мына 320-ға 2.5. Так, бай өткенде тұрған эле Mitsubishi. Тагы 430 000 BMW-ге ана Mercedes алмашат экен достор. Қалапан аттарына келіп. C4 240-ка. Олпаны тартып қойдақлап. Сіздердікі Horus номері менен 400 екен достор, 1.8. $400 000-ге 1.8 российский номер. Так, 124 номерде 124 AMG екен. Номерін өзі алып қалат бош керек, басын жазбаптыр, есі да жоқ екен. Бірақ состояние сыртынан қарағанда жақсы. Так, мұның да басы жоқ. Так, Golf Universal 1.8 басын жазбаптыр. Жалпысынан достар ушундай бүгүн унаа көп. Адаттагыдай ортон порядкты тарттык. 165-ке мына Passat Universal. Мында ручкалары жоқ. Chevrolet российский номері менен Chevrolet Blazer объем 2.2 екен, моноды 97. Родной мотор эмес окшойт дегенде, булардын Blazer'лердин объемдору жана эле аябай чоң болчу эле. Бул американский машина сүйүүчүлөр болсо мотор родной эле? Родной, эки. Кроссовер, Родной дейт. Басын жазбаптыр.
Так, 380 А6. Қалықсы? Ну, пойдем жаркосы. Тарпай. Так, 230 95 кен, 2-3 465 миңге автомат, центральный замок, в отличном состоянии дейді. Номерін көрдіңдер ғой? Салон серый. Бұл бірінші лупариктердің бірі да. Оның сөйгі жақшы. Автомат кен. $465 достар. Кімге жағып қалса, қызықсаңар. Şu номерге қайрылсаңыздар да толық малыматын айтып барады. Так, Mazda 929. Öyle son ona da buldu. 2 ekan be. 2 kubken 150 deydi. Срочно deydi. Есть варианты deydi. Bebekken tilekке қаршы. Бірақ бұл жүріші Мерстен жұмсақ жүреді. Круиз контроль, автопилоты да бар мұның. Жылы ескі болса дағы. Şu Mazda'nın en piçkanlı variantı şu 929 bu 626'dan da çoğun. Peki. Жақшықан 150-ге 130-дың тегерек болса 120-ға көрсе өзімдер алып қоймақпын. 6-8 дегені шындыққа адал келбейді, 10 литрді жасса тура болады. Сондай достар, бүгінгі базар жалпысынан ұшындай болды. Бардыңарға рахмат. Аз чөп базарға барамыз. Чөп базардан шығып алып, Славян базарына барамыз.